Dragi gledalci, nek je svima srećna 2017. godina, sve najlepše, želim vam puno sreće, zdravlja i ljubavi. Evo mi slavimo ovdje novu godinu, gledamo vatromet, petarde i tako to. Ajmo 12, ajmo! Ajmo Mamba! Kako je petarda? Nek je svima srećno. Šta je vatromet, ne raklinaš? Ajde, baci ti te prdavce tu. Gledajte šta je vatromet, bre. Ajde, živjela Srbija. Živjela Srbija. Ajde, pero, bacaj. Kakva pirotehnika. Šta me begaj me, šta si? Ajmo bace laki. Ajmo živjeli. Aj, živjeli momci. Živjeli momci i devojke. Kalofronija. Rokam! Kak je budala bacio vatromet na zemlji. Ja, ovo ti je. Se! Bojevo gađanje. Obustava bre! Sto bre, ne gađite bre, bataljon bre, sustavite se bre, braćo naša. Prle, da si živi zdrav 100 godine!